Reka dukomereze mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kinyinya mu kagari ka Kagugu ni umudugudu wa Dusenyi mu ishyamba rya Nyiragafaranga hasanzwe umurambo w'umuntu umanitse bikekwa ko yishwe n'abagizi ba nabi bakamushyira. Gusa abaturage bakabasaba yuko aha muri aka gace hakongerwa umutekano. Byinshi reka tubigezweho na mugenzi wacu Imanishimwe Pierre. Iyi nkuru y'incamugongo yamenyekanye kuri uyu wa mbere tariki 31 z'ukwezi kwa gatatu 2025 aho abaturage batuye mu murenge wa Kinyinya mu kagari ka Kagugu bavuga ko batunguwe no kubona umugabo arimo arananaba mu giti bakekwa ko yaba yagiriwe nabi akamanikwa muri iki giti. Aba baturage baganira n'umunyamakuru wa B+ TV umva uburyo bagaruka kuri iki kibazo badahwemye kugaragaza ko ari ikibazo gikomeye muri iyi quartier yabo. Urebye twebwe igihe twahageze nka mu masaha ya saa 2:30 ariko akaba ari abamama bari bavuye za Nyacyonga bazana amasombe hano mu Ibereshi. Abo bamama nibo bari bicara ifu barimo baruhuka, ariko akaba ari undi mugabo witwa Wizeye yazamutse ahangaha mu gitondo muri siporo. Abona mu gitondo cya kare muri siporo yasanze abamama bahagaze bicaye hara hepfo. Sinzi umumama wakebutse arebye hariya itabona amaguru ahamagara uwo mugabo Wizeye avuga ati yewe mugabo ati garuka. Wizeye aragaruka ati buri uri hasi umuntu umaritse hariya ati sibara ku mariki hariya atimo kurira igiti se cyangwa hari ukuntu byagenze. Uwo Wizeye yarebye rero asanga kuko ni umugabo nuko inkuru yamenyekanye mu gitondo cya kare nka saa 2 gutyo. So bamuhambiye nuza bamuhambije umukandara yambaye mu ijosi barangije mumanika mu giti bafata ukuboko kwiwe bakushyira mu itabi y'igiti. Ko bimeze kose yiciwe ahandi baramuzana ntago yiciwe ahangaha. Ahoze nyine urumva umuntu wiyahuye abafite ibifuza no ku ruhande ururimi rwasohotse mbese yanabyirangirijeho nyine yakoze ibikomeye bya hatari ariko hari ntabwo igeze abikora. Bibonye bigaragara ko bashobora kuba bamwisha kubera yuko ntabwo agari umuntu wiyahuye. Kuba yari umuntu wiyahuye byaba bigaragara ikindi kuko nta n'urufuza afite. Kigaragara cyo bamwishe baramumanika kubera ko kandi urebye uko bamuzanye bashobora kuba bamuzanye yapfuye kubera ko nta n'ibyondo na bike afite. Bafashe umukandara bawumushyira mu ijosi bafata akaboko bashyira ku ishami, iryo shami niryo rimufasha. Urebye aracyari mutoya ntabwo arengeje nko mu myaka nka 32. Yego twasanze uhari natwe twari turi batsinda twumva inkuru ngo hano muri Rufigiza bayahiciye umuntu. Turangije tuza duhuriye nyine nuko twisanze. Gezeyo turamanuka tujya kureba dusanga umurambo nyine uri mu giti cy'umwembe. Umuntu asa nk'uwo bashumikiye hejuru. Iyi nkuru y'incamugongo yagarutsweho n'umuvugizi w'umujyi wa Kigali ushinzwe umutekano CIP Werarisi Gahonzire avuga ko aya makuru bamaze kuyamenya nka polisi batabarira ku gihe basanga uyu musore yamaze kuva ku isi ya rurema. Uyu muvugizi aganira n'umunyamakuru wa B+ TV umva uburyo bigarukaho. Tariki ya 31 z'uku kwezi mwagana saa 3 za mu gitondo abaturage bo mu karere ka Gasabo umurenge wa Kinyinya kagari ka Kagugu umudugudu wa Dusenyi baduhamagara tubwira ko babonye umusore uri mu giti bikeka ko yapfuye. Polisi engineer twahise tujyayo tugeze ko dusangana umusore ariko senako ni n'umugabo mu myaka 34 witwa Jimmy Muremyi Vedaste. Dusanga rero koko ari mu giti cy'umwembe yapfuye. Numva rero igikurikiraho kuba ari ukugira ngo hakorwe investigation iperereza kugira ngo hamenyekane icyamwishe. Ni uburyo rero hahise hafatwa ibimenyetso bya gihanga kugira ngo hakorwe iperereza ry'icyahishe uyu mugabo witwa Jimmy Muremyi Vedaste. Byose birashoboka ntabwo iperereza rirarangira. Birashoboka ko yaba yishwe n'abagizi ba nabi, bishoboka ko yaba yaniyahuye, ntabwo turamenya ibyo ari byo. Ubu tuzamenya ibyo tumaze gukora iperereza hamaze kugaragaza nyine icyo bimenyetso bya gihanga byafashwe biga.
Mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru wa B+ TV yakomeje avuga ko abaturage bakwiye gutangira amakuru ku gihe kugira ngo hakumirwe icyaha kitaraba, dore ko iperereza rigikomeje. Ubwo umunyamakuru wa B+ TV yavaga muri aka gace, abaturage bavugaga ko ubuyobozi bukwiye kubabera amaso ndetse n'umutekano ugakazwa muri aka gace kuko babona bimaze kuba ndengakamere. Ngendi Imana Ishimwe Pierre, B+ TV Rwanda, i Kigali. Reka dukomereze kuri inkuru ivuga ko komisiyo y'ubumwe bw'abanyarwanda uburenganzira bwa muntu no kurwanya jenoside ko muri raporo igaragaza ko muri raporo y'isesengura rya raporo y'ibikorwa bya komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu y'umwaka 2023-2024 na gahunda y'ibikorwa ya 2024-2025 igaragaza y'uburenganzira bwa muntu igaragaza ko hakiri icyuho mu burezi bw'abafite ubumuga, bityo abadepite bakaba basaba ko hagira igikorwa mu bikiri maguru mashya ibi bigakemuka. Imibare ya 2022 yerekana ko abanyeshuri bafite ubumuga butandukanye barenga 38,937 barimo abahungu 17,322 n'abakobwa 21,615. Politiki y'uburezi budaheza mu Rwanda iteganya ko kugira ngo umunyeshuri ufite ubumuga abashe kwisanga mu bandi agomba kwigana n'abandi badafite ubumuga. Iyi gahunda yatumye amashuri yose ategekwa kugira inyubako zorohereza abafite ubumuga kuzikoresha. Ubwo yagezaga ku nteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite ibyavuye mu isesengura rya raporo ya komisiyo y'uburenganzira bwa muntu, perezida wa komisiyo y'ubumwe bw'abanyarwanda uburenganzira bwa muntu no kurwanya jenoside ku 26/2025, Depite Honorable Ndangiza Madine yagaragaje ko hakiri icyuho mu buryo butandukanye mu burezi bw'abafite ubumuga. By'umwihariko imiryango ikennye ifite abana bafite ubumuga bukomatanyije, bityo komisiyo ikaba isanga hakwiye kwihutishwa gahunda yo gufasha abafite ubumuga batishoboye hagendewe ku buremere bw'ubumuga bafite binyuze muri gahunda yiswe VUP Disability Grant nk'uko biteganywa muri politiki y'igihugu yo kwita ku batishoboye. Ku byerekeye imyigire y'abana bafite ubumuga bukomatanyije na autism, cyane cyane abo mu miryango itishoboye, haracyari ikibazo kubera ko gahunda y'uburezi budaheza bigoye ko bayikurikira n'abandi bana bafite ubumuga bworoheje. By'umwihariko ikindi nuko ku bijyanye n'amashuri yabo yihariye bikigoye ko abana babona uburenganzira ku burezi uko bikwiye kubera imiterere y'ubumuga bwabo. Hari kandi abafite ubumuga batagerwaho na serivisi z'irangamimerere uko bikwiye, by'umwihariko abafite ubumuga bukomatanyije, abafite uburwayi bwo mu mutwe n'abatabasha kugenda bitewe n'ubumuga bafite. Ibi bikaba bikwiye kwitabwaho n'inzego bireba, abafite ubumuga bakagira uburenganzira kuri izo serivisi. Ibyavuye mu ibarura rusange rya 2022 bigaragaza ko mu bana bafite ubumuga bari mu kigero cy'imyaka 6 na 17, abagera kuri 65% aribo babasha kugera ku ishuri ugereranyije na 81% badafite ubumuga. Abadepite babihereyeho basaba ko ibibazo bikigaragara mu burezi bw'abafite ubumuga byakwitabwaho bigakemuka, ntihakomeze kugaragara abafite ubumuga bagorwa no kugera ku burezi kuko nabo uruhare rwabo igihugu kirukeneye mu iterambere ryacyo. Uru rw'abana babazwe n'ibiyobyabwenge na ruriya rwa autisme, nibwira ko nubwo bigora rimwe na rimwe kujya ku field, ariko ikwiye kuba imwe mu buryo dukoresha dukora amasesengura, cyane cyane aho twumvise hari abantu bababaye. Iyo wirebeye ubabaye hari ibindi bitekerezo biguha, hari ukuntu biguhindura nawe ukaganira neza n'abamushinzwe, hari umusanzu watanga mu kubona ibisubizo yenda bo batatekereje, hari n'icyo dushobora natwe gufata tukakigira inshingano zo kubunganira. Murakoze.
komisiyo y'uburezi ikoranabuhanga umuco siporo n'urubyiruko gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'umwanzuro w'inteko rusange yo kuwa 4 Mata 2024 ubwo komisiyo y'uburezi ikoranabuhanga umuco n'urubyiruko yagezaga ku nteko rusange raporo yayo ku isesengura rya raporo y'igenzura ricukumbuye ryakozwe n'urwego rw'ubugenzuzi bukuru bw'imari ya leta ku ishyirwa mu bikorwa rya gahunda y'uburezi bwihariye n'ubudaheza by'umwihariko hitabwa ku cyiciro cy'abana bafite ubumuga bukomotanyije na autisme. Komisiyo y'imibereho y'abaturage gukurikirana ibijyanye na gahunda yo gufasha abafite ubumuga batishoboye hagendewe ku buremere bw'ubumuga bafite izwi nka VUP Disability Grant nk'uko biteganijwe muri politike y'igihugu yo kurengera abatishoboye y'umwaka wa 2020. Hari ibibazo by'abafite ubumuga bwo mu mutwe. Perezida wa Komisiyo y'Ubumwe bw'Abanyarwanda uburenganzira bwa muntu no kurwanya jenoside Depite Honorable Ndangiza Madine agaragaza ko hari bimwe mu bimaze gukorwa ngo abafite ubumuga boroherwe no kugera ku ishuri bityo ko hari icyizere cy'uko n'ibisigaye bizakemuka. Komisiyo y'Ubumwe bw'Abanyarwanda uburenganzira bwa muntu no kurwanya jenoside yasanze muri rusange uburenganzira bwa muntu bwubahirizwa uko bikwiye. Yasanze kandi hari ibibazo byagaragaye ariko byinshi muri byo bizwi n'inzego bireba ndetse bimwe bigenda bikemuka n'ibitarakemuka hagaragajwe ingamba bafite zo kubikemura. Imibare ya Minisiteri y'Uburezi igaragaza ko mu mwaka wa 2017 amashuri atari afite ibikorwa remezo nk'ibikoresho byifashishwa mu kwigisha abana bafite ubumuga yari 3955 ariko muri 2022 yaragabanyutse agera ku 1541. Hari kandi amashuri adafite imfashanyigisho zagenewe abanyeshuri bafite ubumuga aho usanga biga mu buryo bumwe n'ubwo abatabufite. Imibare igaragaza ko abarimu bigisha mu mashuri yose mu Rwanda barenga 100 ndetse uko imibare y'abanyeshuri yiyongera nabo bakomeza kuzamuka. Erwa Isengwe B+ TV mu mujyi wa Kigali. Nyuma y'inkuru twagezweho na mugenzi wacu Erwa Isengwe, reka dukomereze muri siporo nk'uko mubibonye. Muri siporo nta kindi kivugwa nuko Munyakazi Sadate yifuza kuba umunyamigabane mukuru muri Rayon Sport, ndetse kandi hanze ya Afurika nuko ikipe ya Arsenal ndetse na Tottenham Hotspur byamaze gutangaza yuko byifuza gukina umukino wa gishuti muri Hong Kong. Byinshi tutababwiye bivugwa muri siporo, reka tubigezweho na mugenzi wacu Kayitare Serge. Imikino agezweho turahera mu Rwanda muri Rwanda Premier League bakinaga umunsi wa 22 akaba ari Rwanda Premier League 2024-2025 batangiye kuwa gatanu ikipe ya Gasogi United yanganya n'ikipe ya AS Kigali ubusa ku busa mu gihe Bugesera yatsinzwe na United Muhazi United igitego kimwe ku busa. Nyuma kandi ikipe ya Musanze yari yatsinze ikipe y'Amagaju igitego kimwe ku busa mu gihe cyero kandi ikipe ya Rutsiro yari yatsinze ikipe ya Gorera igitego kimwe ku busa. Hanyuma rero ku munsi wo ku cyumweru ikipe ya Kiyovu Sport itsinda ikipe ya Polisi kimwe ku busa. Etincelle inganya na Marine ubusa ku busa mu gihe ya PLFC yatsinze Vision ibitego 2-1. Iyi mikino isize urutonde rw'agateganyo rwa shampiyona, urutonde rw'agateganyo rw'abatsinze ibitego byinshi n'ubundi rukomeje kuyoborwa na Fan nganye n'ibitego 13 akurikirwa na Omar Aba muri Bugesera n'ibitego 10. Hanyuma kandi urutonde rw'agateganyo rwa shampiyona rwo ku munsi wa 22 wa shampiyona usize ikipe ya Sport notari mu kipe ya APR kuko APR iri ku mwanya wa kabiri n'amanota 45 mu gice kandi Rayon Sport iri ku mwanya wa gatatu wa mbere n'amanota 46. Nyuma kandi muri basketball ikipe ya APR yatsindaga ikipe ya Azomco amanota 103 ku manota 49 mu gihe cyo kandi ikipe ya Tigers yaje kubitsinda ikipe ya Rege amanota 76 ku manota 78. Hanyuma kandi muri basket no muri UGB yaje kuba itsinda ikipe ya Patriot amanota itsindwa na Patriot 88 kuri 73. Muri La Liga ku mugabane w'Iburayi muri La
Liga Santander bakinaga umukino ikipe ya Barcelona yakinagamo n'ikipe ya Girona byarangiye Barcelona itsinze ibitego 4-1 ikomeza gufata umwanya wayo wa mbere irushanwa 3 ikipe ya Real Madrid ya kabiri. Hanyuma kandi muri Serie A ikipe ya Napoli yaje kubitsinda ikipe ya Milan ibitego 2-1 igitego cy'itsinzi cyaje kuba gitsinzwa na Romelu Lukaku. Hanyuma muri Serie A n'ubundi kandi undi mukino wabaga n'umukino wahuje ikipe ya Inter de Milan ikomeje ku rutonde rwa shampiyona aho yatsindaga Udinese ibitego 2-1. Hanyuma mu gihugu cy'Ubwongereza mu mpera z'icyumweru gishize bakinaga imikino ya FA Cup nyuma yuko ikipe ya Nottingham Forest yari yakomeje ikuyemo ikipe ya Brighton and Hove Albion. Manchester City izahura n'ikipe ya Nottingham Forest mu mikino ya kimwe cya kabiri ko Manchester City ku Bournemouth. Hanyuma kandi Aston Villa nayo izahura n'ikipe ya Crystal Palace. Niko rero imikino imeze muri kimwe cya kabiri. Ariko kandi muri English Premier League naho imikino iraza kuba ikomeza. Umwe mu mikino uhari ukomeye cyane ni Merseyside Derby, imikino uzahuza ikipe ya Liverpool ndetse n'ikipe ya Everton ndetse n'ikipe ya Chelsea hamwe n'ikipe ya Tottenham Hotspur. Nyuma kandi muri ikipe ya Arsenal bamaze kubona sporting director akaba ari turutse mu ikipe ya Atletico do Madrid akaba ari Andrea Berta. Uyu rero akaba aje mu ikipe ya Arsenal. Aba ni bamwe mu bakinnyi yaje kuba agura abajyana mu ikipe ya Atletico do Madrid. Ubwo rero akaba aje mu ikipe ya Arsenal nka sporting director mushya. Nyuma reka nkubwire ko n'ubundi ikipe ya Arsenal ndetse n'ikipe ya Tottenham Hotspur bemeje ko derby y'amajyaruguru y'Londres bamaze kwemeza ko bazakinira umukino wabo mu gihugu cy'Ubushinwa mu mujyi wa Hong Kong bwa mbere mu mateka aho iyi derby igiye kubera hanze y'igihugu cy'Ubwongereza. Ku mugabane wa Afurika baraza gukomeza imikino ya CAF Champions League ku munsi w'ejo dore ko ari imikino ya kimwe cya kane aho rero amakipe ari mu Mamelodi Sundowns zahura n'ikipe ya Etoile Sportif de Tunis. Hanyuma kandi Al Ahly izabihura n'ikipe ya Al Hilal mu gihe Orlando Pirates izabikina n'ikipe ya MC Alger. Hanyuma Pyramids izakina n'ikipe ya AS FAR. Mu gihugu cya Espagne reka rero dusoreza Copa del Rey iraza kuba ikomeza ku munsi w'ejo aho ikipe ya Real Madrid yaratsinze umukino itsindamo igitego kimwe Barca yatsinzwemo na Endrick ribuze kuba rero ikina n'ikipe ya Real Sociedad mu mukino uri buze kuba ku munsi w'ejo Real Sociedad kabiri bwakire ikipe ya Real Madrid. Andi makuru y'imikino rero n'ubundi mu buryo burambuye ni mukanya mu makuru mu kiganiro Sports Center turaza kubabwira mu buryo burambuye.